muraza kutubwira niba mwarangije kugira ngo dukomeze gahunda. Urakoze cyane. Niba hari abantu badashoboye guhagarara bo kwicara, kandi niba mubishoboye mukomeze muhagarare. Nanone reka dutange amagambo ku bantu bari buvuge. Turabanziriza ku mudamu wa nyakwigendera Saherere, tambukira hano imbere kugira ngo ugire icyo uvuga. Rero ntaragira icyo mvuga, mbashimiye kubasaba imbabazi mwebwe abantu bose baje kumva n'ukuru, kuko nakoze ibintu ngira ngo hari wenda ndashaka umutekano wo mu rugo, ariko akaba yaravuyemo intandaro y'ibi mubona. Ndasaza imbere y'abantu bangana gutya n'imbere y'Imana, mwese mbasabye imbabazi. Ikindi cyongeyeho ndashaka kuvugaho hejuru y'umugabo waje, Papa Gloire. Twashakanye 2017 Kinshasa, ntabwo twakundanye nawe igihe kirekire, twamaranye nawe ukwezi kumwe duhita twubakana. 2018 tuzara umwana wacu wa mbere, turaza hano 2019 Nairobi, musigi Kinshasa. Nashitse hano 2021 nawe araza ansanga, turakomeza mu buzima busanzwe, tubana amahoro nta kibazo. Nyine tubaho nk'abandi bandi, nyine ukuntu babayeho nta kibazo na kimwe. Umugabo wanje ndamuhamyaho ku bintu nari muziho. Umugabo wanje yarakunda abana cyane cyane, namaraga kubyara iwe ntagira za bindi z'abagabo ngo ntiyafata umuyonyo, ahubwo agahita afata akabebe kiwe akakubagira kuzageza umuyonyo ucitse, akambekera abana, akamenya kubagaburira, akambwira atemewe ntabwo uzibasha kwita ku bana, ati nijya akunda abana kugusumba. Icyo cyo rwose ntimuziho nk'umugabo wanjye ukuntu yakundiraga abana bacu. Ikindi cya kabiri, Papa Gloire ni umuntu wakundaga Imana cyane cyane, yarangagwa n'ibintu byo gusenga n'ibyo ngira ngo byari bimubeshejeho. Kujya kwiwe kwari guke cyane nko gusenga, yakundaga Imana ndabihamya neza, kuko umugabo wanje yagiye mu ijuru bitewe n'ukuntu yakundaga Imana. Ndashimira Imana yuko Imana yampaye umwanya, nubwo byagenze kuriya, hakaza twabana hariya mu bitaro. Papa Gloire naramubwajije iminsi yose yahise hariya mu bitaro, tugira umwanya wo kwitunganya njyewe nawe turababarirana. Ndashimira Imana kuko umugabo wanje yagiye ntacyo umutima wiwe ushinja, ndetse naje ubwanje nsigaye ntacyo umutima wanje ushinja kuri we. Ibyo ndabishimira Imana yakoze ibyo ngibyo kugira ngo iduheze umwanya wanje nawe, kugira ngo tubashe kwitunganya. Ikindi ndashimira kuko yasigiye urwibutso rw'abana twabyaranye nawe njyewe n'abana batatu.
ndetse noneho uyu nguyu wamwisha twabyaranye yamwitaga ngo fotokopi yiwe kuko cyane fotokopi nta magambo afite menshi yo kumuvuga. ndamwifuriza iruhuko ridashira. murakoze cyane. murakoze cyane, mukomeze mwihangane. Reka dusabe Ndayishimiye, ugira hano nawe wagira icyo avuga ku muvandimwe we. Haleluya. Mbere ya byose banje gushimira Imana kuba tanzi nitwa Ndayishimiye Makara, muvandimwe w'umusirimu. Ubwa gatatu yari ikirondamfura mwacu twari abana 7, 2018 ku minsi 18 umukurikira w'umuhungu yitwaga Nshiziro Blaise ubwo yitaza Imana. Ntabwo imeze nk'abantu dutekereza ukunyuranye n'uko Imana ituzi. Twebwe tubona ari ibidasanzwe, ariko iyi niyo nzira yonyine Imana yaduhaye kiba hati ya kabiri ko kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Ariko uyu mwanya twaje gusezera musirimu. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi, yansize nkiri muto, yansize ngire ngo ntaratangira ishuri, taratangira maternelle, ariko ubu ngubu nanje banyizeye bampeza ijambo k'umuryango, ndabashimiye. Icyo mvugaho umusirimu yagize ishaka ry'igihugu, yansize nkiri muto cyane. 2012 agakobwa k'agaherezi kavutse, ico giyaje kuturamutsa araza, bani ukuntu yari ameze gusa nico nibuka. Arangije asubirayo, hamwe ngize kuva mu gisirikare aranga, yagikunze kuva kera, ariko irangira kigiyemo imyaka yaragize yose kuva 2013 kugeza 2020 ari mu gisirikare. Urumva yagikoze imyaka myinshi, ariko kuvuga ngo imyaka yose yagize mu gisirikare, Imana yashimye ko atagwa Kinshasa. Murabizi ntabwo muzi by'ubwoko bwacu twahuye nabyo, ntabwo Imana yashimye ko agwa muri Kongo, ariko igare rye yari hano muri Kenya. Kwari kugira ngo natwe ahari yaje kugwa muri Kongo ntabwo abantu bose baba bari ahangaha, ariko kuba turi ahangaha bishimiye Imana ducira inzira. Ikindi uvuga kuri musirimu, amaze kugenda twakomeje kuvugana nawe cyane. Jewe twaravuganaga kuri telefone akatuvugisha cyane, yagiraga n'imbabazi nyinshi, yaradukunda pe, ariko natwe tumukunda nk'abavandimwe, murabizi mwese. Ariko kuri ubu ngubu Imana yamukumbira mu jambo, urubuto rweze rurasarurwa. Ikindi ngiye gushimira abantu, ntabwo ndi buvuge byinshi kuri musirimu kubera ko murabizi. Ngiye gushimira abantu, cyambere ndashimira umuryango wanje wa bugufi wabongera, mwabashe kuza kudufuta mu mugongo, mwakoze. Imana ibahe umugisha ko abantu bose bari ahangaha bangana gutya n'abadukurikirana online. Imana ibahe umugisha kugira ngo ibintu byose bigende neza. Jewe ndi impumyi kuri izo ntabyo nzi, nta n'impamvu yo kubimenya, ariko izo mwakoze murabizi. Mwatanze amafaranga yanyu, mwagwajije umurwayi kugeza umunsi yarangije, mwamubaye hafi, mwamwitayeho nk'umuryango. Imana ibahe umugisha. Cya kabiri ndashimira mukuru wanje Makara natambuke, uyu mugabo mubona yakoze ibintu bikomeye, kuva musirimu aboshwe kugeza umunsi yarangije bari kumwe nawe umunsi ku wundi, akamwitaho. Warakoze, Imana ikumugisha. Umukuru w'umuryango natambuke, perezida w'umuryango
turimo, aho ababyeyi batari tacuho cabo cagaragaye, babaye abagabo. Imana ibahe umugisha. Ndashimira chairman, natambuke niba hari. Uzabe kubigira umutwe munini ariko ajana nabo, zakozwe zose arabizi, nawe ndagushimira. Aho muzehe atari ndagushimira. Imana iguhe umugisha. Ikindi congeyeho ngiye gushimira abasegege, ibibazo byabaye bose bari kumwe nabo, aho bari Imana ibahe umugisha. Ikindi congeyeho ashimira abanyamurenge bose mwagaragaje uruhare rwanyu nk'abanyamurenge, umwana wanyu ndabashimiye. Ntacyo twabona tuvuga tubaha, ariko Imana nyiri bitanga ihumure, ihumuriza imitima yacu, kubera ko njewe taho muri no baheza, ariko ikiri muri twebwe ico kiduha ihumure. Ku munsi rero apfuye yarangije ndi mu gitaramo, maze kumenya ibingibi mbona byakabije, ariko mbwira Imana ati niba udukunda wajana umuntu wawe akaruhuka. Ari mu gitaramo mu gitondo nasengaga amaserivisi abiri, ariko mu gitondo nzuka nabi. Mukuru wanje mukuru wanje twabanaga mu Rwanda yabaye hano kubera impamvu, araza arambwira ngo dutahe, bona yacitse intege. Ndamubwira ati ese ko wacitse intege turi mu gitaramo zagenze gute? Umusore yaba yarangije ngo ya tugende. Turagenda mufashe ukuboko turuka mu rugo. Tugeze mu rugo kuramo inkweto, arambwira ngo nicare hasi, ndicara. Turi kumwe na muzehe sawa makara tamukuba, arambwira ngo umusore yarangije. Ndamubwira ngo nari nabimenye, nubwo utari wabimbwiye ariko nari nabimenye. Ndamubwira ati yo niyo mpamvu mu gitondo nazutse numva nta mbaraga mfite, ari none zoza ari zo nari kuniyumvamo, ariko kugeza ubu ntabwo nigeze ngira cika intege. Oya, twaramaze akorera ibintu ndatangara. Arambwira ngo wicika intege, waje tuje gukorera mu cyumba cy'amasengesho. Turagenda turarama, saa 9 ziri kuba turataha. Kuva ico gihe kuva nyakwigendera agiye, Imana yarampumurije umutima wanje. Nagize agahinda gakomeye, ariko kaza mu indirimbo ivuga ngo ntabwo izigera dutererana. Nayumva nkumva ndahumuritse pe, ntabwo nigeze ndira, ariko niyo ndira tashano ryari ryaguye, byari bikwiriye. Ariko Imana yaramfashije ndakomera. Mushiki wanje arampamagara, ariko ngira ngo yacitse intege, ampamagare numva arakomeye, numva nanje ndishimye. Hamagara ababyeyi turavugana, bayizi humura, bari ubampezi humure cyane umwana ndazumva. Ariko soza mukomere, Imana iri kumwe natwe. Nagize neza baje hano, na spendiza amatike yanyu, muviyo mwari muri mureka akazi kanyu, muza kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha. Ibi ngibi nizo byerekana urukundo rw'ubwoko bw'imiryango ihuje k'itorero. Birakwiriye, ariko kandi nk'itorero icyo bibiri dusaba, idini nyakuri nirusura bagize ibibazo, iryo dini nyakuri, nayo ibindi byose ni imihango yaha ku isi. Ariko icyo bibiri dusaba ni iki mwakoze. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndashimira abanyamurenge bose badukurikiranye n'abaza gukurikirana ikiganiro, bagize umwete wo kugira ngo bakurikirane umuhango wo gushingura umusirimu. Ntabwo zoroshe, ariko turabashimiye.
suhuza abantu bose bari ahangaha. Imana ibahe umugisha, murakoze. Murakoze cyane, nuko dukomeze twihangane, reka twumve muzehe Mitabo nawe yagira icyo avuga. uyu ni umunsi turashima Imana nyine kubwo Imana twebwe abariho yabashishije tukaba tugeze ku munsi mukuru w'uyu mwana wacu. Musirimu uyu munsi niwe duhaye tuvuga nyine. Yewe uku nguku yari murumuna wanje, ariko nzambafata nk'abuzukuru banje kuko yaje turi hariya kuri Gitavi. Ni mama wacu bakaba nk'umukazana wacu, aba bana nzambafata nk'abuzukuru banje. Kuri ubwo Musirimu yagiye mu gisirikare akiri umwana mutoya cyane, ariko komeza kuba iyo ngiyo iminsi myinshi nyine. Yangiye Bukavu baragenda, twumva ko bashitse Kinshasa, twumva kuko yashatse, kandi ashaka umwana w'iwacu twari mu kirere kimwe. Batubwira kuko yashatse ari Kinshasa. Yari afite mukuru wiwe ariko yamunyuzeho, niwe wabaye uwa mbere muri abo bana ba Runezerwa, niwe washatse mbere ya mukuru wiwe. Batubwiye kuko yashatse, batubwira ko yashatse umukobwa w'Abasegege, twari kuri Gitavi nabo bakaba ku Bishashu. Nuko tuja kwaka isezerano, turagenda turakoshanya. Uwo ni wo inka zose z'uburiza bwa Runezerwa yari yaroroye, nibo wabaye uwa mbere. Turamushingira, tumaze kumushingira, nuko turirongoranya, turagenzerezwa neza, nuko turatura isi nyinshi. Ariko nanone iyo bari Kinshasa, muri iyo minsi ise yubatse inzu, akatubwira kuko Umusirimu azamufasha muri iyo nzu. Twaba tuzi iyo nzu urayishobora y'amadafari, ati mfite Musirimu azumfasha. Aramufasha nyine, inzu iruzura. Kuri ubwo Musirimu iyo minsi yose nyine twabanaga nawe twebwe tuje kuzina, twamusanze nyine hano, dusanga yarashyitse hano. Twaje turwaye, tubana nawe iminsi mikeya nyine, ariko arasura aragenda i Kayore. Musirimu twabanye neza, yari kugeza iyi minsi yose nyine. Nonega uyu munsi dushimiye abantu, dushimiye mwebwe mwese. Habaye ibibazo, ariko ibyo bibazo turashima cyane kuko uyu munsi turi kumwe n'Abasegege, turi kumwe nabo, tukaba dufatikanyije kuko twari dusangiye niko nizo. Kandi nyine nkuko babivuze, turashima Imana cyane. Murumuna wiwe umukurikira yarapfuye, nta mwana asize, yarakiri nkungurire nawe kuja ku musoro. Ariko kuri uyu munsi turashima Imana nyine cyane ku bwa Musirimu na abana udusigira babana bari hehe. Imana ishimwe cyane, bagiye Imana ishimwe cyane kuko uyu munsi Musirimu adusigiye abana, abantu bose ntibagirira urugero rwo gupfa. Ariko iyo umuntu apfuye asize abana, ni byiza cyane. Turashima Imana cyane kubw'uyu mwana, turashima Imana kubw'aba bana yadusigiye. Uyu ni umuryango, kandi tuzoza duhora izina rya Musirimu tirishize. Izina rya Musirimu rizahoraho kuko dufite uyu mwana. Dushimye Imana cyane kubwo yashakiye iriya. None uyu munsi niyarangije, ariko akaba dufite